pilitek nga speak English man ni bakit ko ka English. Mapadugo ang ilong kasi. Nay, I will borrow your basket because I'm harvesting somehow of pipino. Your surrounding is very dirty. Dirty. Because You're not cleaning your... I'm not cleaning because the soil is very sticky. Wow, na-sticky. Sticky. Start there. There. Yeah. This time exact for lunch like this, the sun is over there, center of the sky. Palaon mo English zero. Makapadara mo ti agong. This is very small. This is the last one. Sa English. The last one. Oh. Harvest time na. Ipakita mo ba? Laklaw ka na lang kisa o tayo ti Ilocano mabate. We harvest a little one. This is my picking vegetables. You buy this yesterday? Yes, only 80 pesos. We buy this yesterday, guys. Ipakita mo bakit ay price na. See the prices. Oh, 80 pesos ata ka English. Sila mga kwarto ta ka English ba mga nosblits. Nagatul at Betul. Nagdakulan. Nagdaklapaw. ito lahat yung ano natin. Spice Ilonggo. Eating some bread. I'm very full na. Very full. So it's one. What kind of pull? Pull in the stomach or pull your what's your video? Hold it. Nanonood tayo kay Ate Melanie. It's very delicious guys. Very yummy. Made in Pulumulok. Mukhang para ka lang ka-English. What? You are wearing Because glasses. I'm wearing glasses, some glasses. Because it's a formality. Formality. Ito yung tinatawag nilang formality. Wait, may tumatawag. Ayun, ibang ang pala. The other side yung calling. Pinig ko na kasi kaya ito tawagin da. Tawagin ka nilang, hoy, English Krabaw! Yeah. Dagos. What are you doing? I'm fine. Tay! Ito yun na, taging English antan. Bakit? Calling the bibi. Gitan tayo, apo aji ko aji rabong tayo. Mayat nga klase aji nga rabong. Because the bamboo shoot is very kind of variety. Hello! Hello! You want tinapay? Add some coconut milk. Another adding saluyot. Hold this. It's very simple because adding some saluyot. Kuna mo ta. Jut. Hindi, sinabi mo na kaya yun na. Hey,
What's up? Hey, give that to nanay. Give nanay. Nanay, this is for you. Yeah? Hindi, isundal ito lang. 150 ito yung patag ko. Doon si nanay, oh. Utang may. Utang may yung 100 tapos ay 50 di utang na ni utang ko kini Manong Alan. Oh, dito Alves Camon, sabi niya. Plus ato yun ka English, oh. English. Hello. How are you today? What is baking? We put some malunggay. So our What? Yes. So guys, ngayon lang namin to na-try na maglagay ng malunggay sa ganitong gulay. Kasi wala tayong maraming ingredients. Wala tayong bisukol. Anong bisukol? Kohol? Golden kohol. Hey, hey, come on. Come on. Hey, took the camera. Oh, oh. Ouch. Madumi dyan, madumi. It's very dirty. Come on, let's put stand up. Ow, don't. It's so good. It's the secret code again. Secret to be. Secret. Doon na daw si tita mo. Magkain na tayo? Red is secret. Red. Hindi na siguro. Red. It's so red. Red is secret. The red is I'm done. And now we'll give to our neighbors so they can eat also our food. Dance oh, dance oh. Sige, dance. That's Dance. my baby. Ram sam sam. Ram sam sam ngayam. Ram sam goody 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 ram sam sam. Ram sam sam. Ram sam sam goody 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 ram sam sam. Tararan tararan goody 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 sam sam. Faster! Ram sam sam. Sige na, pastor na. O, dyan sa taas. Sige. Aram sam sam, aram sam sam, di gudi 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 gudi. Wala na. Nadali na dong. Kain na tayo. Dali na, uban na diri. Yaho. Bisaya si nanay, oy. Uban na diri. Bisaya na mo sulti. Hello. Nako, ang tao. Oh, ang tao kay English. Damdaman taon. There's no. Because the people is busy. Where? We're busy. I don't know where it's going to. Man tayo kay English. Doga para malas man ko. Gasang lagi. Namit ang sili ka muna. Na, ginpusa mo tong sili mo na eh. Sili mo ginpusa mo? Oo eh. Yung nag-urupur ko. Kain po tayo guys. Kain po. Hindi at exercise man nag-ako lang yun ah. Oo, ganyan. Pero hindi naman siya gayo kahit nang maglakat din nga kusog pa sa ato. Nakita natin ang mga
Siyempre kung ano yung paa mo, masambod-sambod, why eh. Masambod-sambod ang tail mo, kaluluoy ka eh. Kaya hindi naman sa kayo kahulag-hulag. Pabaitan na kung mag-i-kuwasta, trabaho. Kaya man siya ginasubo. Hindi ba hiyang sa lawat niya iyan na. Makadugang panatang iya kabuhi. Bagay. Correct. Ang malain itong ginapors ko si ate. Manang, kaya kinang kusang gusto niya. Kusa niya kung gusto niya. Sana magtrabaho. Ang baso natin, pangkapihan. For now ka English, I will shout out you. Shout out gayam kini sir nga Jaime Cabulyo. Kuna anak ko mayat ka English simple nga panagbiag. Pa shout out Jimmy Cabulyo from San Jose, California. Hello ka English watching from Ottawa, Canada. From Ilocosur, God bless us all. From Manuel. Sir nga Manuel, shout out po. Ato ay shout out mo kini kuna anak ko. Pa-shout out mo inton maminsan ka English. God bless you. Kunana ni Sir nga John Monfort. Shout out din po. Kumusta po? Shout out kin ni Sir nga Burns Repeat. Siya yung nag-request na mag-English tayo ngayon. Sir, kumusta po? Pa-shoutout din natin si Nanay Teresita Mose na taga Nueva Ecija. Shoutout po kay Nanay na laging nanonood araw-araw sa ating vlog. Salamat po. Kaya hanggang itilangan na po ti video tayon. Kumusta kayo maamin? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan palagi. Kaya God bless at all. Hanggang itilangan ti video tayon. Maraming salamat po sa suporta. Bye-bye! Bye-bye!